under this project, with the support of the Netherlands and in collaboration with the Ministries of Education, the NGO Genesis, we're able to bring children together. They've been able to perform role plays, music. Last year we were here also with our national ambassador, UNICEF ambassador Edin Dzeko, and this shows again that there is not much you need to actually bring children together and promote intercultural education, inclusive education. Dakle, ovo je program koji smo sproveli uz pomoć holandske vlade i u saradnji sa ministarstvima obrazovanja i uz terensku podršku nevladine organizacije Genesis Projekt. Ovo su škole u kojima smo prošle godine dolazili u posjetu sa našim ambasadorom Edinom Džekom i ovo je jedna od niza aktivnosti gdje su djeca iz odvojenih škola zajednički pripremila aktivnosti. We often talk about children as the future generation of Bosnia and Herzegovina, but we have to understand that children need our support today, not tomorrow. And we're really appealing to all the ministries of education, to all the schools, to all the mayors, the politicians, to promote inclusive education, intercultural education. Često govorimo o djeci kao o generaciji budućnosti, kao sutrašnjoj generaciji, a zaboravljamo da je na djecu potrebno obratiti pažnju danas, zato što je njima to danas potrebno. I mi pozivamo i sve škole, i sva ministarstva obrazovanja, i sve načelnike općina, sve političare da nam se pridruže u promociji interkulturnog i inkluzivnog obrazovanja za svako dijete. And if we really all care about our children, we should all work very hard to make sure that there is no discrimination and instead that there is tolerance and respect. I ako nam je zaista stalo do naše djece, onda bismo se trebali pobrinuti da zaista ne postoji diskriminacije nigdje i da oni zaista zaslužuju naše poštovanje.